Batho besho bjalo ka mehla re alamogela ditabeng tša rena tša bošigombjo le babogedi ba rena ba kanala ya DTT. Re thoma pele ka dihlogo tša madireng a letšatši. There are 12 people that have been identified, people of interest, by names, some of them by address, some of them by the cars they drive. Tona ya maphodisa Pegikele ore go hlautšwe batho ba lesomepedi morago ga ditiragalo tša go fiša dilori diprofenseng tše tharo ka nageng. She can't speak proper, she can't play, she can't communicate with children her age. Go begwa ge kgoro ya maphelo e lebane le ditefo tša go balelwa go diranta tše dibilione tše 120 ka lebaka la go sešetše maokelong. South Africans in most matches, when we are trailing, sometimes it becomes difficult for us to come back and win or get a draw. Dipapading mohlahli wa nakwana wa Bafana Morena Ramorobedi o thabišwa ke boikgafo bja dibapadi morago ga go felela go seka makgaolakgang a sebjana sa Khosafa. Bagešo thobela ke lesolela madireng a letšatši le mošomi mmogo Trifosa Ntswelengwe. Go hlautšwe batho ba lesomepedi ka morago ga ditiragalo tša bjale tša go fiša dilori tše 21 ka diprofenseng tše tharo. Tona ya maphodisa Pegikele o ganne nnang gore dikgaruru tše di ka be di amana le dikgaruru tša July 2021 ka KwaZulu-Natal, Limpopo le Mpumalanga. Letšhogo le ile la tlela mootledi wa lori o bolela gore ka mošupologo o ile a phunyoga tlhaselo ka Richards Bay e fela le hono lori ya ge ile ya tšhungwa ke sehlopha sa banna. Besethuswa ile ebiyenzeke Richards Bay yesenzeka nazo kodwa labantu baqale badubule ukuthi ukwazi ukuthi wena uthuke ubaleke ushiye itraki bakwazi ukuthi basale besenza lento yaba bayenzayo. Dilori tše nne di fišitšwe yo mongwe wa banamedi o hweditše dikgobalo o amogetše bookelong gomme ba kgoro ya sephodisa ba re ba na le tshepo ba tla swara sehlopha sa digongwana le ba go nonelwa melatong ye. Registered cases of malicious damage to property after those 4 trucks that were set alight this morning, of which 2 of them were seriously bent, and one, it was only the cabin that was bent. And unfortunately, in that particular process, within one of the trucks, there was a lady who allegedly was asleep on the bed, and unfortunately, she sustained some injuries on her legs. She got bent. Fortunately enough, there was a vehicle from EMS that assisted in terms of taking her to the hospital for medical treatment. Go fitla ga bjale ke dilori tše nne tšeo di šetšego di tšhumile go tloga ka Sontaga. Baotledi ba dilori ba tšhogela maphelo a bona se ka ge go hlaselwa le go fišwa ga dilori tše ntši ditseleng tše kgolo tša naga. Dilori tše dingwe tše nne di fišitšwe ka tseleng ya N2 magareng ga Emelo le Piet Retief pejana mesong ye. Go dumelwa ge sehlopha sa banna bao ba itlhamilego se gapeletša baotledi ba dilori go fologa pele ba di fiša. Monamedi wa lori o gobetše ka morago ga go fišwa ke mollo. Tona ya maphodisa o ponagalo ya maphodisa kudu mebileng ya maphefo ke e matla seo ka morago ga go tšhungwa ga dilori tše mmalwa go seo a se tlhalositšego bjalo ka maiteko wa go sepela mmušo ka tlase ga maoto. We have increased our highway patrols as the police, especially on those suspected routes. But if you care to see or you care to pay your focus, this attack is on the eastern part of the country. There are 12 people that have been identified, people of interest, by names, some of them by address, some of them by the cars they drive. Bahlankedi ba re ba gobokeditše tshedimošo ya bohlodi mabapi le ditlhaselo tše le ge go le bjalo ba re ba sa tsebe gore ditlhaselo tše di ka keka bjalo ka mello ya hlaga. Yes, intelligence was available but not specific as to where and what. Hence we had deployments already on our highways. We have beefed them up now, and we think we'll keep on beefing them up.
le ge go le bjalo maphodisa a re a go bohlatse bja gore ditlhaselo tše di amanywa le dikgaruru tša kgwedi ya Julae ngwageng wa 2021 moo batho ba 354 ba hlokofetšego. As things stand, there is no evidence before us to suggest that the recent target on trucks are in any way related to link to the July insurrection. I wish to take this opportunity to allay any fears that what transpired in July 2021 will repeat itself. Go latela dikgaruru tše go golegilwe bagonolo ba 67. Go sa le bjalo mopresidente Cyril Ramaphosa o re bao ba amegago ditiragalong tša go tšhungwa ga dilori ba tla lebana le molao. And I'd like to say that those who are involved in activities like those, the arm and the strong arm of the law is now right about to pounce on them, because we will not allow South Africa to be lawless. We will not allow South Africa to have people who are running around on the rampage, destroying the economic assets of our country. We will not allow those who intend to sabotage the economy of our country to have their way. We will go after them, and they will face the full might of the law. Bjalo ka mehla re le kgopetse sa mafahleng a lena morago ga gore tona ya maphodisa Pegicele a re go hlaotšwe batho ba 12 bao ba ka bago le seabe melatong ya go tšhungwa ga dilori ka Gauteng, Mpumalanga le Limpopo. Ra botšiša gore na maikutlo a gago ke afe ka ga mošomo wa maphodisa le lekala la bohlodi mabapi le go thibela bosenyi le ditlhaselo tša mohuta woo. Letlakaleng la Facebook Motume Charles Monyela o re tlhapetšo ya maphodisa e swanetše ke go matlafatšwa kudu mebileng ye megolo ka monageng. Sekgorane Daniel Chauke yena a re ke leboga maphodisa ka mošomo o ba o dirilego ka go swara dikebekwa tša go fiša dilori, nke mmušo o dire se sengwe go šireletša dilori ka gore ke tšona di godišang ikonomi ya ka monageng. Ge le letlakaleng la Twitter Vincent Makobe o re re a leboga ka gore go tšhumiwa ga dilori go be go tlo ama ikonomi gampe e re Pegicele a go golele diphepeng mollong. Jay Mosh yena a re lekala la bohlodi le a palelwa go tsene le dipolitiki ka gare ebile ga gona maphodisa a mantši a rupišitšweng go crime intelligence le ditlabakelo tša go dira mošomo. Ikgokaganye le SABC News ge e le gore le na le ditaba tšeo le naganang gore di kgatlhegelong ya setšhaba, le nyaka go roloma tsebe goba le na le dintlha tšeo di le amago le setšhaba, le letšeng go 011 714 6133 goba le re romele email go news@sabc.co.za. SABC News, lentšu la gago, re ikemetše, ga re tšee lehlakore. Batho besho re sa le amogela. South African Medical Legal Association e re e hlobaetšwa ke palo ya godimo ya molato ya go hloka šedi yeo e bulwago ke balwetši le ba malapa kgahlanong le bašomi ba tša maphelo ka nageng. Go begwa ge kgoro ya maphelo e lebane ke go lefela bangongoregi tšhelete ya go balelwa go diranta tše dibilione tše 120 bothateng bjo. Lizzie George ho tswa Kimberley o re ha a amohele hore lefapha la bophelo Northern Cape le hloleile ho jara boikarabelo ka mora hore setlogolo sa hae se fumane sena le bohloko ba kelello nakong ya tswalo dilemong tse 10 tse fetileng. O ikanne hore sena se etsaetse ka baka la ho sa tsotelle le ho hloka kwetliso ha baoki sepetleleng sena. Yeah, she's acting like a 2-year-old child because she can't speak proper, she can't play, she can't communicate with children her age, so that's not something nice for me to see as a grandmother. George ya sa atlehang nakong ya ho nka mehato ya molao kgahlano le lefapha o re setlogolo sa hae se ka be se phela jwalo ka bana ba bang.
If there were more support, I think it would have been better for this child, because now this child have to be like this for the rest of her life. Mokgatlo wa bongaka Afrika Borwa o re o ngongoroiswa ke dipalopalo tsa ho nkuwa mehato kgahlano le lefapha. There's a number of problems in the clinical environment. And if one thing is in the 21st century, I normally refer to the problem of attitude, which we have also shown in our research, that attitude plays a role. Patients may talk to the nurses, the healthcare providers, and they are ignored. Lefapha la Bophelo Northern Cape le tobane le ditletlebo tsa ho sa tsotelle ha basebeletsi tse jang boleng ba dibilione tse 2 tsa diranta le ha lena le palo e tlase ya baahi. Important to note is that the majority of these cases are historic, as they dates back a couple of years ago from the summons received by the department. So this process is solely dependent on the plaintiff to drive. Lefapha la Bophelo ka rona le dumetse ha le tobane le mathata empa le re le tla sebetsa le mafapha boemong ba province ho rarolla mathata ana. Thabiso Khadebe, SABC News, Kimberley. Karoleswa ya projeke ya go kaonafatša tsela ya Nelson Mandela ka Mahikeng Northwest e menagantšitšwe gabedi go tloga go diranta tše dimilione tše 47 go ya go tše 70 senyane. Ge a bolela nakong ya ketelo ya go lekola projeke yeo, molekgotlaphethiši wa kgoro ya mešomo ya setšhaba ga o age molapisi o re tšhalela morago ya go kaonafatša tsela yeo e kgokaganyago toropokgolo le mollwane wa Botswana e sotšwe kudu ke beng dikgwebo le bašomiši ba ditsela. Go tokafatswa ga tsela ya sekgala sa dikilomitara di le 4 e simolotswe dikgwedi di le 5 tse di fetileng. E ne e solofetswe go konosetswa mo dikgweding tse 2 tse di tlang. Badirisi ba tsela eno ga ba bone e tla konosediwa ka nako. Jaaka ke le mokgweetsi wa tsela e ke tsamaya mo gone tsatsi le letsatsi re na le mathata, especially ha nna di pick up hours, rush hour, traffic e nna tele thata. Rona ra deliver ya no ga re khone go kry-a barekisi ntle ka gore tsela e maswe ba bang ba kgona gore ba eme ka ko thoko ka ba tshaba go tsena ka kwano ka gore pharakano e ntsi thata ke sephetephete hela mo. Bagwebi mono ba re go diega mo go konosetseng tsela eno go amile dikgwebo tsa bona. This thing is happening since I think in February, right? And we affect a lot on our business, especially on the truck what come to deliver here. Ne? It's getting stuck like whole traffic, and sometimes to come inside is a big problem. Lefapha la ditirelo tsa setšhaba le ditsela la re go bonala fa go na le tshepo. Ga re ne re le mo re bone gore no go le bonyanyana mme re le ran go nna le tseraganyo ka lefapha ra kopa ra contractor gore a leke go oketsa lebelo, a leke go oketsa le batho ba gagwe ba dirang ka bone ba sebetsi ba gagwe. Mme gore tsela eno e konosediwe go tla tlhoka gore go okediwe madi a tekanyetso a projeke eno. Tsela eno ke nngwe ya diprojeke di le 9 tsa ditsela tse go tla dirisiwang diranta di le 316 million mo go tsona. Sentle English, SABC News, Mahikeng. Kgoro ya metse le kelela tšhila e išitše mebasepala e mmalwa kgorong tsheko ka go palelwa ke go laola le go lokiša diplante tša go hlwekiša metse ka Limpopo. Kgoro e re ke diplante tša hlwekišo ya metse tša go balelwa go 50 tšeo di sego maemong a mabotse. We will always do something, starting with engagements, going to directives, and even taking measures like going to court. Barno wanchar genete ba khoro ya metse le kelela tšhila ba ile ba risha khorong ya tsheko ngwao ngo fitileng. But re wantše gore jwale ka masepala re developile ntwe ka sekgowa ba bitšang gore ke action plan ya o dila ka all the challenges tše leng gore ba re išitše khotho ka tšona.
Ditaba di tswela pele. Komishene eo e ikemego ya dikgetho IEC e re COPE e sa dutse e ngwadišitšwe bjalo ka mokgatlo wa dipolitiki le ge e phumutšwe ke ba Companies Intellectual Property Commission CIPC ka tlase ga molao wa dikhamphane. IEC e kgonthišitše se morago ga gore lengwalo la go tšwa go baemedi ba molao ba yo mongwe wa baetapele ba mokgatlo Willy Madisha le bontšhe gore mokgatlo o phumutšwe go CIPC. Ka go le lengwe moleledi wa COPE Dennis Bloom o re ga ana tsebo ka ga go ngwadišwa ga mokgatlo bjalo ka khamphane. I must say that I personally, and I'm sure many of the COPE members were not aware that COPE was registered as a company. This is news to me. I am shocked that COPE was in fact registered as a company by Mr. Lukota and some other people. But I can confirm because I've seen this letter. Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka e be eme bjang ge JSE e tswalela pijana ka iri ya bohlano. Ranta e matlafetše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE le yona e hlatlogile. Theko ya dirafša le oli e fokotše. Tša dipapadi, mohlahli wa motšwa o swere wa Bafana Morena Ramorobedi o re o thabišwa ke boikgafo le mafolofolo ao a laeditšwego ke dipapading tša sebjana sa COSAFA. Afrika Borwa e itsotsoropile dipapading tše tharo fao e fetetšego go se ka makgaolakgang a phadišano yeo e kgatlampanago ka Durban. Ba šašarile Eswatini yeo e bego e ngangile ditšhika ka dino tše pedi go etee bošegong bja maabane go Group A. Mo papading ya bona ya pele Bafana ba dumeletše Namibia go nweša pele e fela ba kgona go lekantšha dino. Papading yeo e latelago Botswana e ile ya nweša pele e fela Bafana ba fentše papadi ka 2-1. Papading ya maabane Eswatini e nwešitše pele le ge go di bjalo Bafana ba fenya papadi ka 2-1. South Africans in most matches, when we are trailing, sometimes it becomes difficult for us to come back and win or get a draw. But it simply says that mentally these boys are very strong because they have the will and they believe that they will win. Afrika Borwa e fentše papadi ka diphetogo tšeo di dirilwego mo karolong ya bobedi. Tshegofatso Mabasa o nwešitše dino tše pedi morago ga go tsena mo karolong ya bobedi. That's football. We need to understand that one match does not make a player, does not make you a bad player just in one match. Mabasa o itšhupile gore o kgona go nweša dino le ge a be a sa raloke ka mehla mo sehlopheng sa gagwe. Who can score goal at any given time and might not give you what Letswalo will give you in terms of being quick into spaces and all of that like Rhinos. Mohlahli o šetše a nagana ka papadi yeo e latelago. Fortunately, we managed to watch Zambia, I think, twice. And if they are our next opponent, at least we have an idea of how are they playing. They are a very good side. Mo papading ye nngwe ya di-semifinale, Malawi e tlo gahlana le Lesotho. Sfiso Ramara wa ditaba tša SABC Durban. Bagešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano fao le ka kgathago tema išita le ka nomoro ya rena ya WhatsApp ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai mo go SABC 2 le go DTT go SASA. Pule Rakgwathe o latela ka kakanyo ya maemo a boso e fela pele ga fao re le laela ka bokgwari bja Sereti Mathoke ka sereto sa Phenyo seo a se diragaditšego lenaneo la Morning Live malobanyana mo Thobela.
lokele tjale para patala theto mathwahlwa e tsebe ya go thiletša ke thoma ge o tseba botšo boyo phenyo ke thoma ge o tseba lebaka la gona o tseba modu le tlholego dikgato tša lona leeto la gago mofedi phenyo e thoma ge tsebo e atile ge ka seboka re le bahlabane re hlabana re bothane re kokobetše re kodumetše tsela re tsena go Yesu senyane e tsenwa go ka matla re šia re gana re latola ya Betleke ya go sepela ke bati ka tatelana ba latelela ya go tloba kgobola e ba go bošaga reng ga ditšhaba-thaba ga reng ga mašaba gešo gopola tšatšing lela o khuntane o hlwephenya o hlwephentše o hloname o hlomodiša tšatšing lela ba segona o le gona o di bona di gonela dipula tša matlhogotlhogo sena botšhabelo ba pile fela le kukamela